सकल नियमी पासपिन्ट दुनुगलनि सेन जोजल नापा सक्षित जाजुले लस्कुस सेनाचुना ठौ एठो सोचियो घुकाउ नेवा मेज जोना प्रस्तुता अथवा सान्त्रा साके छिकपिन नियन डवेट ठौ नेपाल सम्बत छिन्सस व पिसो तछला गा सप्तमी ख अटैको 2080 साल जेठ महिना 27 गते सञ्चरबार ठौ सञ्चरबार चिसा बार नाका बेला आइतबार सोमबार निसे शुक्रबार शनिबार टाइ बारटे आइतबार त रविबार टाइ ठटे बिबार त गुरुबार टाइ मेग बारटा चिसा गस्टाइ ख अठे टाइ थे छ तर छि नेवाटे स ठोनपा भच्च पक्क टाको चलन दो गस्टा स नेवाटे स बिबार त बसुबार टाइ शनिबार त सञ्चरबार टाइ ठो निगो खंग ठौकने टोपना हुनिन जाथा पिन्छ जग बसुबार व सञ्चरबार ताने नो पिन्छला बसुबार त न मसिकल सञ्चरबार छ खथे मक्ति सियाचन ठो बाइक आदित्यबार बृहस्पतिबार गाना टायगडो ठो रेगो सुबार रेगो सुना सुस चोय आदिस जिसा महिनै त लाडाए वैशाख जेठ असार आदि ठो महिना ख नेवाटे स महिनै त लाट आठे नेपाल सम्मते टिटिकठा वइको डक्कु महिनै ल्युने ला आखटे कछला ठिला पुएला सिला चिल्ला चौला बचला टचला जिल्ला गुला यौला कौला अले सुरेश क वइको अनला ठो खंगै ल्युन चंग आखना महिने रका कना चंग दो अझ ठो लाइ न्यन चंग कछ पोहे सी ची चौ बछ टछ ढी गु यौ कौया छौ छौ अर्थ डेमा ठो चिसा सिके मानिको जुल ठनो महिना अष्टैको महिनै ल्युने ला आख व उठेको नेपाल पासी खंगो ज्यागो पले एक रूप दया वैज्ञानिक त खण्डो ठन डक्को महिने ल्युने ला आखला महिना कना चोठे नेपाल पासे गुल्खे मौलिक स्वाई ना ल्युन स्वा आखवै गस्टासा गुनकेरा स्वा पले स्वा सिना स्वा ढव स्वा हेज पले स्वा चथा स्वा मुति स्वा आदि अझ आयाति स्वाइ टन थपिने पक्ट नाच्यु याना टौ खण्डो गस्टासा फारसी पासे गुलाब पेट नेवाटेस ल्युने स्वा आखटना गुलाब स्वा अथवा गुलाब स्वा टल ठटे याउको हडुगो लालीपाटी त लालीपाटी स्वा टल तरकारी खे जागो च्याव यावइगु त न ठहे पल नाच्ना त दु गस्टासा टुक मुक बक फक च्वाक इक न्याक मेउ खंग लुमस कमेन्ट बक्स चुयादिस ठटे मरिचरी नान ठटे दु छु कोठाइ मरि ल्युने मरि आख वइ चाकमरि लाखमरि य मरि मा मरि दुसमरि चुमरि कन्चुमरि गुलमरि व मेमेगो संस्कृत फलफुल टाइ खंगै त नेवा भाषा चने सिसबुसन टाउ या फलफुल दयु सिख फलफुलियो खनाबले चाकुसी झम्सी खाइसी तुसी बेसी सन्तरासी अमासी व मेमेगो न ठजाउ दो ठजाउ जग मखो छु कठै लुया त न ठटे खगो जना टौ दो गस्टासा टकै मुटुमरकै भस्कै सकै अलकै चासकै टिकेकै खिचकै व मेमेगो ठटे लुमका ढास मेमेगो न यक्वा डेजने ठोजुल नेवा पासिया खगो जना खण्डोगो एक रूपता अर्थात वैज्ञानिक प ठजाउ प मेगो सुसु भाषा दुरेगो मुस्यो नियमी पासमी जाजै नियमी अमृत रत्न साक्या ठौकने नुनुगुमी आपला पिर्ना चंगदो नो पुस्तेट साल्ट नुगुमी त भच्च अप ठ्याबी वे लिसका सिबेरका चोया दिगले वेकै नखै त ध्याने त्या ठौ मुक नुनुग जगमी हाक्यु बिजायन गटो खला ठो नेवा मिजय अप नियमी देगो नि न्यार निसन सुइ न्यार टके पे अप दुगो खण्डो ठोटुंगा खुइ न्यार फुल टंगो पि नियम पि निगो तलखे लाव खण्डो ठुक्न सुएले अप्पो नेवा मिजो निनि पि तै पि ल्यासल्याम तै ख तर ज्याजो खुइनार फुल टंगो पि नियम पि निगो तलखे दुगो तैगो न लस्तै खटामा ठोखै त मननियाना ठौ मुक नुनुग मि हाक्यु चले दक्स्वे नपा अटक लोक वाउ मि जुनावया सालुको गाचा सालमते खासी चम्सी हाकेमते माया यागो टोटमते टके य संगीत शब्द रचना विभिन्न डंगवल रोजमान मर्जन गाचु याटो दो युट्युब सालुको गाचा सालमते बोलियो मि बारे ठोइ मिमे बारे ठो मिले सलन्स दम फुलाउ ठ्याटो दो ठजाउ मि त नेपाल भाषा ठ्याचो मि टाइ गाना चु याटो दो
Nyana jela jazo idola me wongo sosiwa chakau nyawa mizo nyana pate haklan jojo lapa tare mam pintna subya na pa chiti kotai kipato chaya dipin na भने दक्षबे ना पा कान सफाई कोजो थोरंगा रमेश कपाले अनलिपा प्रमोद अमाटे रत्नमाई जोशी छतरराज बज्राचार्य रवि जोशी सानुछोरी साके नरेश श्रेष्ठ दिक्पाल काष्टव श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ नापा थटे रेशव जोशी रत्नमाया खुलो व रवि जोशी थटे जाजो शेरना दिपे करुणा साके छतरराज बज्राचार्य रामबाबु श्रेष्ठ मदनराज श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ रमेश कपाली ब्रह्मदेव श्रेष्ठ राजु बज्राचार्य राकेश महर्जन सुदेश लाकार मदनमान राज भण्डारी व सानुछोरी साके नेवा मिलियनजना लाइक कमेन्ट शेयर नाडी पेन सिपिङ सक्सित यक यक सुबान प पिन्त्रन दिसातना लिपना ठठे सहभागिता यातनी थियो आशयाना तुना ठोडंगा पटियाको कमेन्ट भने दक्षबे नापा वंग जाजो रेकर्ड यातुंका कमेन्ट वगने अपडेट दुठेक मफु छौको कमेन्ट ठाउँ भने ठो जाजो अपैना बुधबार सुटे रेकर्ड जिग्ज्या अनलिप वही कमेन्ट दुठेक मफ्याचुनीको समस्या डुगुजुल उकि उखन दुठेक मफुको ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जी कमेन्ट दक्ले नापा भने वकल ठुक्टन सुई जिगदो माफिना बियौं ठोसे नेटे गडबड व इलो मलाउने जाजो कोचाक व पुङकि निन मुखंगले इले लाक्क कमेन्ट या मखन ऐसा विदेश चुनाव ठगु मा भए लागि अतुलनीय योगदान जाना दिमे फाजु पूर्णमान साके टपन जाजो लागि ग्वालना दिपे अनिल मान फैजो फनिन्द्र रत्न गुर्जर राम बाबु श्रेष्ठ प्रेम बार साकी पनिको योगदानी बारे छपनिको प्रस्तुति हो प्रस्तुति छला दिगो खवट अति कहे जानकारी मूलक नापमा यके चुछा बजु ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो यति कारण छिस चाहिँ इले चाहिँ कमेन्ट ना दिए मुफ्टेन्टो जिन चाहिँ छिगु चाहिँ ठुपटी कमेन्ट चाहिँ उखनी चाहिँ ज्याजुले दुठेक मफोले क्षमा फना जुना आ ठोटंगा चिचियाको कमेन्ट भने डक्ले नापा राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो जोजलपटी दिगदो ठटे राजु बज्राचार्य जो बाला रे तेदी थे निनु श्रेष्ठ जो जोजलपले किरण खर्गी जो नम बुद्धर गाचोइ दिथे प्रतिमा बज्राचार्य जो लस्ता हनर गाचोइतला ठटे अमृत आर साके जुजल्प पिष्ट सक्ष्य जे जिमर गाचोइ दिथेन तो रवि जोशी जो हनिबम प्रस्तुत जो लोक गायक पिरगोराम जो हाला दिगो खेला खेला येका उमे जो बोले मिचपे इना पेनर गाचोइ दिला रवि जोशी बाजो
ठाउँ चिसा मुख चाहिँ नुनुगुमी चाहिँ हाक्यो बिचाना चाहिँ ज्याजो तयार नहोल्ने ठ प्रिगोराम श्रेष्ठ जो पुलाम मिछ लिप्यो चाहिँ ज्याजुलाई दुठेकमाले ठाउँ मगा मचा जोले छेउ फनाचुना ठटे शशि राजवंशी जो चाहिँ नोगु रेडियो छ जना या डिगोला गुर्जुर गाचु इदला अकुन यो चाहिँ प्रोग्राम है डक्ला नापा चाहिँ छौ चाहिँ के मर्फी रेडियो प्याउ डो ठक्ने चाहिँ युट्युब पोस्ट याबले छपा अयोपट्टि फोट्न अन चाहिँ टेम आउट होला वे कठन टयोले ओ छौ चाहिँ न्यनी वो रेडियो जिन चाहिँ सन् 1970 चाहिँ जना योपट्टि ख आउ हाक्न वाल नगलो गर्न चाहिँ ट्याक्ने वा साथीहरूले आठौँ टन टेमली रका चाहिँ न्यबु यो सुया चाहिँ एकदमै बाना मल्ला चाहिँ ल फोर्न खण्ड्या चाहिँ ल आखिर थो रेडियो नुगुरो मुख फुलाउँ खटा थटे नरेश श्रेष्ठ जो रेडियोला चाहिँ बाला पुलाउँ डिजाइन न टस अझ बाले ला गाछ वेगला थै दिल ल थटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो नुगु स्टाइलले लोग्न सुरुजुल पिन्टनार गाछ इदल थटे चित्त नेवा जो लेर व पावे खटका अरार गाछ इदल वेग चाहिँ खपे जे अखे अरार हाउ खपे भाषा चाहिँ अरार यो डाइ हाउ जुल ह अले चिरन मानन्द जो छुट्न चुइदिगो सचिव चाफा मोटर टुले छ पिनेको नेवा मिजो जल नियमी पिनेको दिगदारी खिउनुले अवश्य झलमल जाना बिगडो जिटला ठट्टार गा चुइला ठोटोंगा कान्छपाई को जुजो टुक्न चुइदिगो डगला नापा लास बन्जे विषयले गैर नेवा मे नारायण गोपाल व कमला श्रेष्ठ हाला दिगो अले चोया दिम पाजो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ईश्वर तैले रचेरे फेरि कसरी बिगारी यको निन्टन तर कमला श्रेष्ठ लास बन्जे सफु दुगो नेवा मे झाल प्राण परदेश नुगल मुछिन दैव हाय हाय जी पुरुष गणन मुखना दैव टाउजी पहिलो पटक न्याना सिक्के बालाटल लेपन ठजग निन मुननिगो ऐतिहासिक मिट निन डेमरका पल्सकया चोनारका चुइतला ठटे जोटी प्लाटर जो तस्कै बाला पोस्टना दिगला अपना सुबार गाटै दिथे मदन मान राज भण्डारी जो जोजलपा सान्त्रा जो ठौन ज्याजो न्याब्ले ने पुंक न्याना बाला टल छिट यको सुबा व पिन्त्र ठै दिथे हरि कृष्ण बिन्दुकार जो छजटा नेवामी जो चनचन हेड गाटै दिथे सुदेशलाकार जो जोजलपा भगवान न्याब्ले सन्त्रबाट ठौन ज्याजो पुंक न्याना ज्याजो या क्वालिटी पच्चै कोहाम हो बर चनचनी ठाउना चंगडो रेडियो किपा पाउ खना बाहेला सुबार गाचुइतला ठटे संजय साके जो सकल टीम एटा आफ्नो सुबा देशे भगवान शरण गाचु दिला थोरंगा डगले ताको कमेन्ट ठुक्न नडो सकल स्टा जुजल पनापा नो कठाय सवा एक लोग ट्या दिगले प्रस्तुत करता शान्तराज दाइट पिन्त्र नापा सुबा बियाचना सायद प्लांग लोग छिसन लुमना चंगो तर सचिव च्याउ भए नोगो लोग ट्या पिट बुया बिजागले जिडठे कुए चंगो क्याप्सन मोटले मेजो न्यव्या बिजाउ खल मुखला ठे जुल जाफने खुनो सोनिगाई पूर्व पाके लागो भगवान बुद्धिया पूर्व जन्म ने मखनाचो पि टुया मचटेट ठगो लाहि नगा उडारना बिजामा मासोटी हड्डिए पन्टी ठय जाफने खुनो भद्रकाली पहिलो देव इन्द्रेश्वरी खडेका जात्रियायु ख जि तपटे आचोना नापमा वंग भए झिसा हनाचनको खुगो रिट जोलागो खुपमे सुमन कपाले व निसा दिसारिया नेले जोले छय जक जसस लुम्नी मदन दाइव दीपा महर्जन या चौ खमले ठोखौ टेला मटेला अमरा शर्मिया जिगो मिकै न्यन डव म कमला श्रेष्ठ या झाल प्राण परदेश नुगल मछिने दैव थे स्वयंराज साके व प्रतिमा राज भण्डारिया बालामा मेजुया गनख छेटुंगा लिपांगो कमला श्रेष्ठ स्थापित या ल्याम दाजु तोचाइला छुटागो मि समेत छिट मान नेपिट्यामा जातना बिथे वेक प्रस्तुत जना बिजट खैटल डकुमे चिसान नापन निने चुनाव जुसा ठोमे गुलिन उलिया मन याउ से चुनाव हो और जा ठौ सय टनी पिए सकल सर्जक पिन्टा पिन्तन नापा सुबा बिया चुना अले साहित्यकार फिल्मका समाज घट्टक याफुटै हिन्ने फिल्म मिचोमी हनिबम साहित्यकार साहिर लुडियान बियाको जानकारी मूलक टिप्स लागे साहित्यकार दाजु केदार श्रेष्ठ चुना आफ्नो सुबा हो नापा हन ठजाको मेमेको टिप्स निन निंका दिरेका मनत नाचुना आवैको वाले 18 सचिव गुगौ मिन्जुले विष्णु जल्मी चुया न लस हना वेकै छे बाजो जीवित जल्मी अरेन्जना दिगो छि खाली जुजो मन श्रेष्ठ हाला दिगो खोला खोला डट ठछे वंगो वहे वनाला जिगो मन सिंगो टाउ मिछपु निन्त टाकना चुना हन नापला जेमा पाएर गाचन चुइतल ठो कमेन्ट चाहिँ चुया दिम चाहिँ रमेश खपाली ख डगले नापा जि चुया नाका लोम न अकि थन जि नाका चुना अले ठनाप कपाल दुईटा चाहिँ ठोमिला चाहिँ जि गन लिग मोफ्टला ठौ हान चाहिँ नु नु ज मे हाकेपट्टि जाजु डोले ठोमी चाहिँ छिस्के दस गन दस जिटा छया आया दिलता छ लिप्यो जाजुलाई हाक्यो बचन बिया चुना सुबा तो ताको कमेन्ट टुंका
स्वयंबो डी तुलाटर जुन ठुक्टा चुइदिगो वर्षे दक्षे टाको निखल ठुकी मोफ्ट टाको वर्षे निला असार 6 गते लाव जेठ 21 गते मखो जि स्वेले निगो पुनी मध्ये जापुनी या नि दक्षे टाको टाइम आठे चोंडका स्वयंबो तुलाटर जुन चाहिँ नि ठाउ चाहिँ विचार तै दिगु जुल त चिसा चाहिँ नि जापुनी त चाहिँ दक्षले टाको निडका चाहिँ नि ठो नेवा टेसन जको हनावया चोंपटी नेवा दर्शन कोठाइपटी खंजुल आठंग नै चाहिँ नुगुप चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ नियम अनुसार चाहिँ नि दक्षले को नीला चाहिँ मेठा जुया छ न ओके स्वयंबु डिस्प्लाटर जुन ठेडी थे पुनी मध्ये चाहिँ डकले चाहिँ ताको चाहिँ चा यो मुरी पुनी ता थे डकले ताको नि जापुनी टाउ खना छौ चाहिँ थो चाहिँ स्वाभाविक खठेन छ ठके रमेश कपाल जुन चाहिँ ठौ विचार तयार दिउ ख विचार ताको जुले चाहिँ थन न्यव्या म छ न आ ठोटंगा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो कमेन्ट छ बने सराठे मिजो 108 या प्रस्तुति लागि 6 मिनेट यको सुबा ज्याजो कोचाक व पोंक नेना कमेन्ट याग झोले नियमित ज्याजुले प्रियसिया न्य सिद्धार्थ गोटमा छेटोटा बिजाउटे जापनीय बारे 6 मिनेटको प्रस्तुति त यो तल अटले ज्याजुले हाकाडीको फुक्कुमी बाहेला उकी मध्ये जित यो निफमे मध्ये नापाङमी सुमन कपाली व निसा दिसारी सले ठोगो युगल मे व सिनेजै मे अधिका बालाटल अठिया हनिबम साहित्यकार पाजो केदार श्रेष्ठ बोली ओडिया चोम गीतकार पाजो शायरी लुडियान बिया टिप्स नाप पाजो रमेश कपाल जी सर आइजैक न्यूटन व भौचै बारे न्यापिससँग टिप्स न बाहेला बाकी टिप्स पाजो रमेश कपाल जी सन्देश मूलक व जानकारी मूलक टिप्स नाप सहमत यासे जिगो कमेन्ट थनिया कोचा आकार गा वेकला चोइतला कमेन्ट ना दिबे चिकमे सकित यकिको सुबा न प पिन्तन देछयाजना लिपन ठटे सहभागी दयातनी दियो आसियाना कमेन्ट हुँगा आमी सपिने जिल्ला चिनखुड डर छ गोड डठे मस्यो जिल्ला चिनखुड डट मेजु छ गोड डठे मस्यो जिल्ला चिनखुड डट मेजु छ गोड डठे मस्यो ड पछि जु साची गु मटिनया पलान केनु ड पछि जु साची गु मटिनया पलान केनु छमागु लुलुन हो छवे मागु मिसाते गुदा छमागु लुलुन हो छवे मागु लजगा दुगु खके मखो हेक्सा दुथे चो भाजु लजगा दुगु खके मखो हेक्सा दुथे चो भाजु मजु मिजाय लजगा छन्ट यंकटे मुख ध्यान लगा हो नेनी मजु मिजाय लजगा छन्ट यंकटे मुख ध्यान लगा योजक धारे छला सर्वे बी छन्ट जिला योजक धारे छला सर्वे बी छन्ट जिला जिला चिनको डट मेजु छ गो डटे मसु ड पछि जु साची गु मटिनया पलान्या केनु जिला चिनको डट मेजु छ गो डटे मसु धन मन फै
मटिनाची पटक निलिवा जिन्दगी हनगु खसा मटिनाची पटक निलिवा जिला चिन्खु डन्डत मेजु छगो डन्डटे मसु ड पाछि जो साजिगु मटिनया पलान केनु जिला चिन्खु डन्डत मेजु छगो डन्डटे मसु मिसाते गुदो छमागु लुलुन हुनु छवे मागु जिला चिन्खु डन्डत मेजु छगो डन्डटे मसु मेडुङका नाजाम बाखं चोमी केदार सेफे टिप्स निने टिप्सीलाई वेगट सुबाडो टिप्स टुक्न च्याटौडो पण्डित रविशंकर ये पुराना रविशंकर चौधरी ख रविशंकर तालके संगीत खेले भारतीय जुगमको हलियङके नाचा उइगो स्टार बादन हलियङके बयबेजु क्यानाडा युरोप अमेरिका ठंग ठगु प्रस्तुति केना रविशंकर पूर्वीय शास्त्रीय संगीत त पश्चिमे टक्न लोकप्रिय ना बिउडो सत्यजित रे ठीठी फिल्म व गांधी फिल्म न रविशंकर संगीत टौख रविशंकर ये ब्या वही गुरु उस्ताद अल्लादीन खाइम या अन्नपूर्णाली से जोख वही तिरुमे जो अन्नपूर्णा न छम सिद्ध हस्तम स्टार बादक टाइके रविशंकर या स्टार बादन सुयान वही तिरुमे जो अन्नपूर्णा स्टार ठाइक टस्के बाला इपि निमेष न नापं पुसुति बिगन यागो कार्यक्रम न सक्सन कलामेश यो अपतारे फो प्रशंसा याजन थो रविशंकर टस्कम वयो जाचन थ कलाप्रति वे टस्कन नुव मिग जाचन थया कारण निम्टिपु ब्यामालीको अवस्था तक्न वयाबिल अन्नपूर्णा ये ठचे खल निम्टिपु मोबामा रे पछि खण्ड अन्नपूर्णा स्वयं न ठगो परिवार मसिनेमा रे पछि डुगले व ठगो टेपु जीवनी लागि ठगो करियर याटा परित्याग नाबिल ठुक्न ठ पाटे ईर्ष्या कारण सम दक्षम स्टार बादकीय कलाय अन्त्य जुल टाइके 1973 रिलिज जुगो अमिताभ बच्चन व जया भाद्रे फिल्म अभिमान ठुमिगया जीवन टकया डेका टौ फिल्म ख नेना जिल्ला केदार श्रेष्ठ टिप्स से च्याटो ठ्यान यापटी कलाकार जुयान चाहिँ ठुक्न चाहिँ छौ कम्पिटिसन ठेन दु जाजन थे चाहिँ नुव मिन यो जाजन ठो मनु टेउ चाहिँ स्वभाव ख ठो स्वभाव जुनलापटी ख ठयोपटी चाहिँ स्वभाव त जीव समाज न यराकरा खण्डो केदार सेटे पाखे वो छको चाको माको टुंका रविशंकर ये खवौली छक वइगो स्टार बाजनीको क्यासेट न्यारका ये पोसले वना जे शिवशंकर ये स्टार बाजनीको क्यासेट ब्लर गान्जना पोसले हान हाल जे शिवशंकर ये स्टार बाजनीको क्यासेट ब्लर का हान्जना पोसले शिवमे जाजन व रविशंकर जुका ढाल तर क्यासेट मोर ढाल रविशंकर टाइमाटा जे शिवशंकर का टावङले जित मछला वो ख आटक्न लुमानी टिप्सीलाई केदार श्रेष्ठ यो कुसुबाडो लिप्न ठजे चाकमाको निन्देरियो आसिया ठोरंगा आमेगो मिन्जना दिस छवौ खनिव मनजिगो च टाठे च ठो मे चुमी अमृत रत्न साक्य संगीत सुरेनमान साक्य गायन रत्न सम्भव साक्य व प्रतिमा वज्राचार्य छवौ खनिव मनजिगो च टाठे च मनमली मिखामली तुम चैक में हाथे चो छवगु खनिउ मनजिगु चो थाथि चो मननिली मिखम छाली तुति ट्याखम पाकाथे चो लकस झन झन झा झा पाथे जो मुख बिना स्वाहोला मति न जीता काथे जो छवगु खनिउ मनजिगु
मदनका रमेश कपाल जुया चाकुमाको जुनावया ठुक्सी वेकन केदार श्रेष्ठी चोसा चुया चल अष्टयु मतलब हिन्दी संगीत छया खजुनाव छाउटो रमेश कपाल जुया चाहिँ टिस ठुक्टन्टो चिगो हलिया कलाकार रेसन ठगु जो मुरुगु भ डुग्यंगो प्रतिभा छिट किनिगु यागुला सक्सन सुगे ख ठजाउ अम्के दुगो प्रतिभा वेक अप छ छिट जग किनिगु मखकी वेक अप न ठजागु प्रतिभा के ठन उकिया ढुवा ढुवा उनिया वो वन्नमा अटा कलाकार रेसन ठगु कलाकार टे मादिवा मनुटे त बालागुवा बामलागु शिक्षा बिउ कुट जना ठमन वहे कठ कागु याइटका सगु ज्वलन्त उदाहरण बलिउडिया महान गायक मोहम्मद रफी साहब बिउ दसी छिके दु सन् 1967 मर्करी प्रोडक्सन के ब्यानर पिजोगो सावन कुमार तकिया हिन्दी फिल्म नोनी हाले छपमे गुमे सावन कुमारी अनुरोध साहित्यकार कैफी आजमा चोया मदन मोहन लेटया मोहम्मद रफीटा ह्याकल ठोमिए मोहम्मद रफी रिहल चले याउके याट तर जब हालेको इ होला उबले ठोमिए भाव ठ्या मिहा खया हाल अन रिटेक या सा त बिना मिए पिजो हालिङ खोए मोटोटो वेगै ठजाउ पन निर्माता निर्देशक सावन कुमार संगीतकार मदन मोहन र अतस्क आछो आछो कन अबले ठौकने ठे गनिसन अननिसे हाना हाल जुगमको हाना चोनिसे हालिमालीको अवस्था जुयाचन ठजाउ किसिम मोहम्मद रफी भावक जुखना वेगै टसकना येका आखिर रेकर्ड ना टोटल ठोमे ख मेरे आवाज सुनो प्यार का राज सुनो गुगु में फिल्म स्वतन्त्र भारतीय नापाइम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सित यिनको संग भयाटौडो जिजन थन नेहरू याव चिपाई बारे सुन टीका टिप्पणी याचनागु मखो सम कलाकार सुन ठम यागो प्रस्तुति नाप ठन गुल्टक भावक जुयरका सिगगत न हो ख छिकफिन्टा टिप्स गट्टाल थे टिप्सलाई रमेश कपाल ज सुबाडो लिपन ठटिया सहभागी दैरियो मनतुने आ मिन्ने मच ज्या मिरि जिम्मेगानी मा बोन बिया छ मालम रानी मछलेगु बानी गना होला जुयाटम सुवर्ण साके संगीत न्यू बद्राचार्य हालाटम निशा देसार मचा जुया भिते जिम्मेगानी मचा जुया भिते जिम्मेगानी मा बौना बिया छे मधानी मछाले गुबानी गना बोला मछाले गुबानी गना बोला
फुला पय मिरंगा आ एकदम नुगु पय मिस पनि ने खुस्टा पना पनि फै मुक्त उता घुट्न छि उक्ता न्या भने संगीत युन खुस्ने ख ठोन थ गन या म त अनिया न्या आ ठटे न्याना वो गन न्याना वंग मिन न्याना दिस ठो मे राई छ लाछि चुना चो छन्त पलकटुंगा जिसो वे नि छिमछे डेका तो कर ठ छंगो बालाको लाट जि तो वे नि छ ख कया ल कया प कया न्यासिक न्यासिवना चुनी बेले छंगो ला जो वे नि जिमा बाज वया बाजतया छंगो बाना प छंगो ला फ वे नि छ देखुको लोसचा साठे चो जान पर्ने माठे चो टाठे खरिया टाठे ख थुमी चाहिँ ठटिया ट्या चो दो अन्जना दिस एकदमै नु पौपटी ल्याम्मे थुमी हालाटम चोयाटम लेटियाटम सकता मिनुसर गाचुयाट दो न्जना दिस नु पै नुगुमे ए मै छलाची चोना चो छन्त पल्ख ढुंगा दिसोवे ने छिमछे देकाटौ कड्डौ ठो छंगु बाल्लो लाटो दितोवे ने छ घकया लकया पकया न्या सुना चौ बले छंगुला जोवे ने जिमा बाकया बाजा तया छंगु बाना प छंगुला फोवे ने छ देखुलो सात साथे चो जान पने तमाथे चो दाथे ख या दाथे ख जिता छंगुलो के प्याका हुलिम लाखे ख छ देखुलो सात साथे चो जान पने तमाथे चो दाथे ख या दाथे ख जिता छंगुलो के प्याका हुलिम लाखे ख छ नाप फिति त द फल चामल पासुरी पुया कोकुइ हल चावल छंगु ना मे हाला चर्चा वल जिम्माई त छते जाम भम चामल छन्त ब्यायाना जिम बात गएन कि माल जिम खिची तला वो गएन कि माल पास पिन त एला वो खेन कि माल जिम टोले चोपे छिमे कि त भएन कि माल ए मै छलाची चोना चो छन्त पल्क ढुंगा दिसोवे ने छिमछे देका टौ कड्डौ ठो छंगु बाल्लो लाटो दितोवे ने छ घकया लकया पकया न्या सुना चौ बले छंगुला जोवे ने जिमा बाकया बाजा तया छंगु बाना प छंगुला फोवे ने ये चोम साउजी मानी छि खोपे वना खोपे चौ ढौने मानी या मुआ मम्मी छ या मुआ मम्मी छि येले वना येले चोम भौ हे मानी छि ये चोम साउजी मानी छि खोपे वना खोपे चौ ढौने मानी या मुआ मम्मी छ या मुआ मम्मी छि येले वना येले चोम भौ हे मानी जिमे हाली बले डकु सुङ ग चुनी जिकु मेङेन त तोले चोपी फुक मुनी तर मे पिल्या मरुवी नाप ब्यायानु वये मैता चुनी जिकु ठोनु गडनी जि ठोका का वसा छन्द कथिदा तर न्याउ यासा जि छन्द टोटी मा त छौ खसी काती इसी दुमा मैता छन्द मतिना ए मै छलाची चोना चो छन्त पल्ख ढुंगा दिसोवे ने छिमछे देका तौ कड्डौ ठो छंगु बाल्लो लाटो दितोवे ने छ घकया लकया पकया न्या सुना चौ बले छंगुला जोवे ने जिमा बाकया बाजा तया छंगु बाना प छंगुला फोवे ने छंगुला फोवे ने छंगुला फोवे ने छंगुला फोवे ने नुगु पय मिरंगा आ फुला पय मिना छ इमेल चाहिँ नि छगु चाहिँ नि इमेल वया चाहिँ डोट के इमेल ठुक्न च्याटल हनिबम जाजो न्याको मि सान्त्रा साकी जो हनिबम टटा प्रतिसरा सामी सले मि सफु इना पिना चना छिके मि मुरसा मिन छया हिगडो रमेश मानन्द का च्याटल हाकितना मेरा आस पुलागे ख तर ओखन्तिने मेले वगले डिपाइट मलियम कुछि ठोया हाकितना थो मे सुना चोया सुना लेटे आटल रिगो मे हालाटम प्रतिसरा सामी न मुसिउ जातमा आ निना दिस मि चोइमा कविता चोइमा प्रतिसरा सामी हालाटौ मे लाप्ता थे भेटन पपु मुरजिके छ्या सुवा वल के बेन मन बोल लसन लाप्ता थे भेटन पपु मुरजिके छ्या लाप्ता थे भेटन पपु मुरजिके छ्या चावल जेबेना मन बोल लसन सैतन थाए सैत काने सैत दाए सैत काने सुना मसुना Thank you.
बनाया नेच पूजो बनाया हाले जिलना Nyana tuna dlo schiwo guko nyewa mizo. To nyewa mizo ofo lokon wana wo le Facebook e jiko smit mo yase YouTube e na chane upload nyana ya tunu chik sana shu e jlo a Twitter chane ajjo lokpriय na inkyo apo chane monotail chane thase thenki ta chik sana tho jajo ta share na dilda sa apo mushupi monotail sana tho jajo nyen dai tho jajo nyen dugo ya chi नेपाल भाषा प्रचार जुका chi नेपाल भाषा संगीत न प्रचार जुगे जनी जुई ओके chik sana mo dot taka tasa ठो ज्याजो त शेर नारी त जिना पिना तुना थौ ज्याजो थनिया कोतल मेगो संचारबार सचिव चिकाउ नेवा मिजो जना हाग्न नाप्लावे उले टकै लागि ठो प्रस्तुत शान्त्रा सकित बेरे बिरादिस न थौ त बा लिपाहन नाप्ला